Re-election dothu pu APHLC atung pen kaningzi pon labang ke radapan kapamanghu chot pusi MEC Dr. Mongve Rongpi pen arbok pon. Kohora Forest Rest House along kelang kipangkri vi ajok ing thaidang ason mandet. Haugar Youth Development Committee atung pen patir piponsi first summer football knockout tournament championship 2022 ang dongkiti pathupon. Pai ni pai Kriner Cape Arni MEC Dr. Mongve Rongpi ametang sai hemalong perangki amai ing dipon. Labang su perangki mai along alang di kining pon atengki. APHLC atung pen KACC election puthot du thuji pu mai meeting along kining pon ke radapan ke pamanghu chot pusi lang li pen arbok pon. KACC re-election aputhap ke aron lapen India long ke aron mat se awe pusi MEC Dr. Mongve Rongpi pen APHLC atung pan lam arbok pon. Lasu perangki amai along Abarim Town Committee Chairman Mohon Tisu, Minority ST Morcha MIP, Rosmi Terangpi atum Chitongdun. Kapamanghu kapamanghu phan claim ilitum thekolong lo labang ke re-election patuji Kapamanghu Autonomous Council election mangka akko re-election patu thupo usi rat phan kapamanghu pen ratum phan pene dharna ta ho pene procession ta ho lai dharman alang tum kewan ilitum thekolong lo lasi India के इसी democratic date पर एक तुम के इसी constitution बा संविधान अलाम से तुम के एक होय बा कार्जू बा APHLC तुम आता 6 schedule फन पंकांग नहीं इसी पुए तुम का पुलाई 6 schedule पंकांग नहीं पु लासो लोगों इतुम के कि पुपु के लालो जे 6 schedule alogot bangke constitution alogot itung angdam kote itung tadu eta pangkane itung indelo lasi constitution longke chengsi ni lingdira itung bangke re-election pu award matsir kabiyang rat tum chini sime re-election pu khobdo ba Allah matsir longsi itung constitution langdam pustami re-election pu khobdo be ili tungjong si langdam lote rules and guidelines of Election Commission of India or State Election Commission ne langdam pustame ave dili asa pori kon banke lake rat pan ke pamanghu pan chot ipodma alang tumangke election ke ren ke batai dolo lasi amethang supporter amethang ke kroy abang phi tuman che khang nei prote lahaya policy si deina ko si alang tu matha lo lasi lahaya system ang si alang tu ke rat pan ke pa manghu pensi rat pan ke khanji lahaya system stami litum thek pom long lo pen la solong na litum thek long ta hai phoje penan apor aprang ek hafta di hafta aprang mang ke APHLC lo ninje je Daniel ang khasa stami APHLC long si wai Sitame pinyan ke elitum eglong lo ye denela khasas kame fijo pen prabjin pen BJP longsi march pon lasi alang tu mangke inut APHLC pen ke aniwang si lumbajong punoi ha best card demo punoi APHLC a pharo a supporter a leader tumke dak BJP longsi march tunbo lasi hai che khang phansi lai ke claim la pen chuhelan Tarabasa Lambs long stami ha APHLC ben hailo sitame apian man ke alang bangke BJP long si march di dum thek palong lasi lage kapre kali isi political move lo rat pan ki pama go move etia moi somu kori amte election kuthot padonai prote isi election do mo pe nili kohilo la bangke asapo chinglit ko eta hai mane Sitame la sopota terms and conditions dopi. La sopota sitame ni lithan pa jirpon po hihe pen. Mope ni lithan po lo by election ba by-poll election. La sopang prote election pa dothu tame sitame a terms and conditions pilo je ki haitang abang thu ba bang phi bang ke alang ke haitang ang hoi bang
Ciutikang si term duji aprang si alang ciutikang prote an si by election to pen by election ke ba bypoll election ke komentu si to la support sarita condition do condition 3 do by election ba bypoll election ke do ke एक नंबर के कि हाइता अबांग फुबाबांग फिबांग सी रिजाइन सी पीदे प्रते बाइपोल बा बाय इलेक्शन दो को सोनी बांग के जे कि हाइता अबांग फुबाबांग फिबांग सी वॉइस जो प्रते लसन प्रते बाय इलेक्शन बा बाइपोल दो को 3 नंबर के देदों से आके हाइता अबांग फुबाबांग फिबांग सी पीसी पेन सोसे हाइते प्रते इसी लोपेन चियोना को लसन प्रते लाबांग प्रते बाय इलेक्शन बा बाइपोल दो को बा कालिते Assembly long noy council long noy pa parliament long prote isi minimum attendance होगा लसो minimum attendance आवे prote आंसी by election में by poll दो लासी जोंसी अलग तुम re-election पे की मीन by election कुस्तामिल high condition के दक्का बिंगो autonomous council fulfill फे लासी लासो पर बांटा अलग तुम बांके mislead कुसी plan ना Lakhain karat sok durbagri MSC Council Parlopon angkang kohora Forest Race House ang kedam tang 1994 anikan paikuni by Crit Shock Arni Abarim CM Dr. Dothu Rongpi reading pensila bangso ahem ing puponlo. Onta non bangki kilang kipang krevi ajok labang so asai hem ing thai dang asonsi mandenlo. Kohora madika jirongage nong namets tang klong adim labang so dimulong ang tan pen kebang atum anikan wang stami pinang an apai tumdu. Lapent labang so a forest IB along nang gesang ziap tum Mr. alang litum kibang tum dodolo. Wai fis tami labang so adimulong kilang bangka vedet bangkrivi ajok non bangki ing thai dang lapent milang oversight mesin ka vedet ajok labang so kisang zia dim kibang atum stami putat chirui lapiti pusi hada ke do rada tum pen pachini pond. Lasi prab jin pen karbing autonomous council long kachari lapen local MEC mate EM recharge tok bi stami Labangsu Forest Race House along puthot kasalok ponra alira lom ki pipon thujia phansi hada ke do arada tumben chuning ripon kohora pen mirsing tok bi karbi long ri berta ni abe akan lang abe inke alhi malhi bang ko ni lang abe ko ibita ni duk lo akan alhi malhi kan suka do asona ke siksa dulu Ente nonang litum ke do bom ke kopilo ka chithor bom ke noni litum ke do bom ke minna chinang si la solar chithor bom lo akan inke la to bisar bang ne sikpina ningkan bang lo ke kusong si ibu chundo ko na isi ukil dam lo la isi epsar la solar nang ludon do la sila alang ke chithor lo la kanda palpol ka dulu La solar ami chalo hedi la solar ami cholo bo aluhi maluhi ahura daglin dak sangko boni tulo tang pela ke alang bitum minna chipiduk bo ken der che ban ko la si ban ka siksak lo hedi am ke siksak do la da Ningkan an bak pleng ikpo ini mi langka bi kan ceng lo ni lang ka bi ningkan ingko rapo la kuson an bagdo ko Hello wing pen ke bang tum sitame bang ke bang po sitame line la pen lang ka bi pen jok bang do de dat ti lo di bang sitamido kila dag bang ko kila hang ko do di paning hang ko sitami nang lang ko dito sang ta ko sona na habi ko chik ba ko sidang wi tilo Te nang tam la jing nu jing si pen ceng lok ki jun la pen ki cham pen ceng lok ko na lang lo na tam sok ik bom ke sok ik bom la ko ra pi lang roy lang roy lang si lang si sok si jun kicang kang kitandang ting si ka do ka bisitani dito la la arlo nilitum thek dam long la bet pin ni sita palong pin ni sita hormu chok la ble la bangsu nakile yi po lam bang ke dang nang litum phanang paklang ma julong de bo julong le ke di julong de la dak supha pin ni sita misya na velang ke di julong de la beta be pen wi non isi kapachini da bang ke min bang ke lang pen line na bang prabjin pen ang pisan te pialo ke di nang dila ante non nilitum local MEC Richard Tau bila pen education non iam lo alang li pan kopilo ka chuning rip kithan kangtung ke maso alam puthak to ma chuning ri don ji ke pithan kang tung ke lahan lo non ama
kinang sot ne kinang ni lang abile lasi ni lang lo samte kusi tuning bidon de Charo lang ang kanto. Harukar Youth Development Committee atung pensabatir pipon si kedam tang jakong ni pai kep arni pet kacheng si Summer Football Knockout Tournament Championship 2022 patu pon si pai ni pai screener kep arni an mangkilabang so a football patu ang dung kiti patu pon Dok Mukak Monster FC Lapen Pudum Pukri Aliari FC atum ang bongbens ang dung kiti patu pon Monster FC atum pen kibatu kitet muchot ajob gol ni thapon sik atu ang dung kiti pai pon deblo Lasu ang dong kiti patupon along aluhiaman pen havar khat MLA Dorsing Honghang MAC Ajit Kumar de Vice Chairman Bideshwar Teront Assistant IS Officer Katharson Ingti la pen kaprek man penge tumda chitong dun si insam jin pen labang su ang dong kiti patun chun pon Holoni pen Sarhon Ingti Karbi Long Riverta Harukar Youth Development Committee pen kechengsi la first Summer Football Knockout Tournament Surini rain koi ni la so ke padu pon along ke chengsi ke nil tong July 10 tarik pen non pini August 19 an lo angdung kiti an lo jo pini bangke pini la so angdung kiti long chapati pon along bangke alari club Podum Bukhuri la pente Monster Dokmuka hin ben si pini chapati pon lo la so chapati pon along ke hai pon la ke Monster Dokmuka la pente adun thu anong ebang runner sabang ke lage Podum Bukhuri alari club atum si phai pon aso pini laso pathu lang nang che tong do ne tom aluhi salpo man peng pen ke hai Dorsing Ronghang MLA la pente Ajit Kumar de tom Hauraghat MSC la pente dak VDC chairman pen chenglok ele tum dak rong sar pen ruba sar pen chenglok la pente master do teacher tom nang chitong do la pente assistant school inspector IS Katharson Ingti khai pen chenglok so pini pathu long chun pame pen ang pachun don si pini la so ang dengan pachun pam